Hongkejo tono trewa paikam tini kono faidi chong isoni kaut masako nai missionaries ni kaut maroni thangmoni broni isor kaut ma chung kaut marano tini chong uchi chong selaifina tini ki William Kirini part 2 ha be faidi chong rai salaina chubagrani kau sayakne mani pocha ma homo nukha salha kirimui kuni ha nogna glob snamha kiri abono naisake bung urja saisi gona jisno siya khorono wainsu ding ongyao mkoi mutoi kuplong kheye bung sau no boding kheye songu jota suneha kangal bruha ba brekhiye kmamye tongnai broroni thingyo ba thangye samaini bung prarthana chou se kheye tongmai siu Jesu Kristono tui khuneha hingye siya khoroni boyele pastoroni male sramuni zo borsi 1700 siasio kirijo toni buskao khupor kahamno hama nango sakho yaknima ba joto Christian romni samoya de hinge J.R. Rilen keha pastor boding ke kau pheroye saha juai ha achukdi isor se khathuya jati no tuikhuni mchukhe nini aini nangkhru momaya pho bongno tanganu himba kiri abo sayak mono ya chwe lamaya borsi 1789 oke kiri lasten ni keha baptist khatenai mthoste ni pastor maongha isoni kau sayak naimani bawye parabui ni kaboyok momai soha kiri kha kamobai buai abo parani kha thuinai umtho rao melbang ma heng beraye sakhuha isoni kautma ma sakhumuni boye bini kha phango kha kamamaya kiri deso juda ni bru rawbai kaumong rawno khache ke poriye snungha aboding snungmuni kautma rawbai jaga rawno jai khe chaye tuinha bru bangmo raw ake dormoni mapa rawno hamanang joto desoni no bong school ni master maangphuni jorawo maimo no kiribo hani nangmo jo torangno lekha ste wo soiha bini Jesu tongmo gyan bai karimo mthaima rawno abo bui ono soiha nukha borsinoi kariye bo soimo bini tebilo se tongye tongu Thomas Post hingyau nai ha bai bong malai yahanile abo soimono print kheyau nai mani khorchono bong kauriye yachauha abono print kheye bokho yaukhe bro raw keri soirong mobai bong simomani mthai marongno nuye mkhao klayau prongpai ha aboni bawye bongno pastoroni malaimo borsi 1792 o tungsing yauknaima ireng yau ha aro o keri missionary thangyau naimani sermon sako ha abono no thuimo krima sermon yau abokhe Isaya 54 ni 2-3 ni bong buai se abo bong saplaimo kautang no sakho abono mungthang naima kautang onge thangha isoni thinik tor mani raw mainai hingye asati isorni bawibong tor samorano tangni chungdi bo kautang rawno bong bengni khaphango hariye huimayu pholak tharni
nangkrukmo bai kiri bruk rokni khaphango hor phnang ye hoi ha kiri achuk phuo sring sring ongpaye thangha kiri ni nukmari se India o phayok naimani lama phiawha kiri ni khaphang kharimo se asu so khe ongnangmi salhabong bini khaphangni pochano bini palrau bai khe isoni kautma sakho nai rono bro rau tikhu mo mayau nai nangmono sakhnari ha himba ada bro rau bungno umkha bairi nai ha kerile sisa dau pho umkha baiya je khepo salhale isor se abo samungno tangkho nai hinge khathaiyu keri thausu phu ole abo missionary samuni bo ye traso chamo mthai marono mchemaya mtho ke ha khayau ha boding ke mung kaiye khathuya jati rongno khupor kaham sakhu yau nei mani kheye baptis rauni samaji mtho hinge yago okhe bonono baptis missionary society hingyao bo mtho raisa jingyao moke October 1792 si keri trepal khrutham raubai khese bo mtho no jingsau jota su chanai hani imang nu samo yawo bible bai purthimni map ni khuboyo tre moha manei krui bai se boding khie missionary samung tor mano tangyau naini raisa chingmo nang thokmo bro maong nangmi browni samung khe brike rangkhau puicha tuisa yau nai akhe brike nangmo jaga o spa yau nai aborono buju khe naima mthosi bingtai biaram maimoni ding o missionary samung tangnai ha a medical missionary Dr. John Thomas ke arfu o Kolkata India o samung tangi tongi arfu o ke bong England no rangkhau puicha samungha khangni hinge thangmo khro omi bung abo Baptist Missionary Society ni bru raubai malaye India ha o samung tangyau naima nangmo sakho ye khnari ha Dr. Thomas India hani lekhak maironi kautuino pore khu ye khnari ha chungno wangsu hiagradi chini bo ye kautma kam sakho nai robai bible tuikhu mainai bro raw huigradi hingmono bo kauraw khnake abo mthoni member rawni khaphang raw akhe kerini khaphang pho khakleye thangha bongbai bini palraw Thomas no nangkru yaknima bui ha akhe kerino phono bini loge o India o pal phayaknima hingyo ha bokna ye Dr. Thomas bai saye kerino gbau ha kha kamuni mutui khanga o hyol trai riye keribini khurihi soplong ongye tongnima Dorothy akhe umsa khrutham Dr. Thomas ni logeo India amkhaubai lam riha brau London ni April 1793 o tuimalding skangbiha mel 15000 lam klau leng soha akhe krimasu onima lamano abo pose thauya bini achaimo takhu khurau bai tre malaini asamo kurimasi brau kaye phaimo denga se somoi jora chaye duye thangni Dr. Thomas tri keha Danish jatini denga no kalai ni hingha apo denga ni captain brau no la sauha bang balu yasning no Dorothy msa mkhu brima bapia sumudru ono brau Kolkata o November 1973 rokhe nukha talsning tuilam hingbiye suphailai ha
Broni msa ke ha ke bet ha ke klungtor mayaw ye thangha. Kaiso tono khakjamo kauma sao na raisa machi paithau ihan jara bo William Carey ni chungkot ma part 2 no nok khari ek namon bo pandawo buskang potre mai sonai no joto naisau ye tunglai akheta kuro no bo part 2 o William Carey ni chungkot manim se mas nok ni mai hala no joto comment section no sile ding ye khapong be kena joto no mak sayo iso no joto nok ta ki srapo runi ungtho.